Pemirsa sila tunggil kerama reng desa Padang Bulia, Kecamatan Sukesada, Gede Sudana, kerama dusun Widar Besari, desa Padang Bulia, naur sesangi antuk matekap ngangen sampi gerumbungan, namoning Rahina Purnama, tanggal 15 Mei sane lintang. Ring up jagat sekadi mangkin, kerama balik arang pisan kepangge mateka perencari ke ngangen sampi utawi kebu, napi male sampi gerumbungan, nemoning Raina Purnama sani lintang, kerama ring desa Padang Bulia memberiuk nyaksi yang dresta naur sesangi oleh Gede Sudana. Dresta puniki kebausang unik, santukan ngangen sampi gerumbungan, kepangge risampun naur sesangi, Gede Sudana latarang, sesangi puniki kemargiang pinak ketetamian saking bapanipun sani sampun matilar. Daw punika bapanipun mesesangi pacang matekap ngangen sapi gerumbungan, yeningipun sida medue carik anggen megarapan, tur ketamiang majang pertisen tanahipun. Cutetnya ane pengabden bapanipun persida kepanggi, punika mawinan rau mangkin, ipun sani pinaka purusa adiri ring keluarga, naur sesangi inucap saking leluhur ring warsane mangkin. Bapan tiange mau baleh anak ngulah. Begitu ngulah rasa lakar ngulah. Mungkin nisian kenene Pak. Tuah nih Bapak bidan. Bidan ingatang yang Bapak mati ingatang naurin sang ini gitu. Pada saat itu Bapak umur kuda Pak? Bung lakunan. Oh bung lakunan. Artinya lambat laun sudah mulai punya gini akhirnya di tahun. Sampai gerumbungannya Pak. Dia ngajak kurnan tiangi. Itu ada ilahan gininya Pak? Wenten berapa kali? Belum iluan ke. Belum iluan. Itu memang petuah dari 3 kali. Iya, ampun naur sangi wan ramen ke pun. 3 kali Bapak. Gini. Kurnan tiangi belum iluan. Untuk anak cucu enggak ada. Sedana taler ngaptiang parikerama inucap sida mewali nangiang dresta matekap ngangen sampi skadi dawekrin, Komang Yuda Bali TV.